Sanibonani guys, igama lami mina nguNombuso uZithu. Njengoba nguNombuso nje guys, ngiyatrenda namhlanje. Yazi ngihlekiswa yini? Ngihlekiswa ukuthi izinto ayishoyo usisi ziphambene nami. Usisi uqale wenza ivideo kokuqala wathi mina ngiyachatha. Guys, mina nginixoxele ukudayisa ngama products ngiqale ngo2013 udayisa ama products from uWestwork ngisayi agent ngidayisa ama products. Kwaze kwaba ukuthi ngiyadevelopa ngo2018 sengiba nebranch yami neoffice lami sengiyakhula ngokomsebenzi ngayongena ecommercial ngo2018 ngicela ukhanyisele guys ngayongena ecommercial ngo2018 ngisebenza khona nginama client mina azaphi azothenga le product yami. Every time mina mekhona icompany ekhona etrendayo like nje ama company ngidayisa wonke ama products akhona ama herbal mekhona icompany ekhona efikayo ngiyangena kuyona ngijoyini ngidayisa njenga wonke umuntu ngidayise ngifake products nje trendayo ngaleso sikhathi ngiyathenga ngidayise ngijoyine kuyona. Okungimangazayo ke kube sekufika usisi ngokusisi lo uthi ngithatha ama client akhe wathi mina ngithatha ama client akhe usisi angazi methi ngithatha ama client akhe ngiwathatha ngangqondoni nokuthi ngizenza yena mina yonke leminyaka ngidayisa from 2013 yena ufike ngo2004 yila manje ngiqala ukuyibiza ngaye mina angisayena uNombuso mina hamba check uFacebook wami uyobona ukuthi i-products ngiqale nini ukuyidayisa uyobona ukuthi ngiqale nini ukuba kuma products yena ufike nini mina ngadayisa ama products engakamazi shumazi kodwa namhlanje ngithatha ama client akhe yini wrong i-client imeli ngena kuyena liphinde libuye i-client izothenga kumina ngoba phela into esusa umsindi leyo ukuthi i-client lingenile lathenga kuyena lokho akudayisayo laphuma i-client lathi kwenziwani ngala lathenga i-client mase behamba ama clients ngithi mina phelezela ngana ama client ngoba ilift iyahlupha. Wabuye wazongilwisa kwangena eofisini lami wathi mina ngithatha ama client akhe mina ngingane le iphelezela ama client ngeke ngaliphelezela phela i-client lakho selithengile yini wrong lapho uma sidayisa amazambane sonke emarket angithi uyayichoosela ukuthi ufuna ukuthenga phi ngemali yakho lothi yena mina ngithatha ama client akhe ngoba phela ama offices ayalandelana uma umuntu ushuthi uma uphuma kwathenga uze yabonje umona wakho uhlele ngisho nawo ukufihla shame client ifikela ngena lathenga kuyena laphuma lazothenga kumina sema selithenga kumina lathi client latshela elinye liphuma khona lathi ungawudluli njalo lo mnyango siyasizakala lana ilabuye usisi wazongena uthi awusise sengenile lapho wakhishwa uyena wathi nje ungathengi la sisi bazokuthakatha kwathiwa ngizoyibhoshela ngizoyichamela ngizozenzela yonke into ngathi hayi sisi mina ngeke ungenze lutho bandla shame sorry angeke nje mina uzungenze lutho kodwa nje indaba sibangani sibanga iflow angifica kuyona ngisebenza anginankinga mina nginankinga ukuthi udayisa ama products angadayisa wonke umuntu unelungelo lokuthi adayise wonke into afuna ukuyidayisa. Into eyinkinga usisi awuhlula uku-accept i-challenge ukuthi sonke siyadayisa i-medication i-client ithenga la lithanda khona why yena ethi mina ngiyibiza ngaye mina obviously into kathi inhlobo mina ngiyayithanda ngifaka iqox mengimsebenzini because ngiyayimisela why equphi yena ngithenga imoto mina ngiyibiza ngaye why equphi mina ngithenga umuzi ngiyibiza ngaye mina namhlanje yena ufike ngo2014 ufike yena ngo2006 yena izinto esengiachievile mina emsebenzini wami ubekuphi yena sonke lesikhathi from 2013 from now uma ukuthi mina ngiyibiza ngaye anginalo igama lami mina ukuthi angikuthanda ukukhuluma nasekuqaleni wayenza lento le ngamshaya ngestrategy ngahamba ngaya ku management ngafika imanagement ngayitshela ngathi lo sisi wenze kanje ngicela ningikhiphele isinqumo abiza ama bodyguard ukuthi awazofuna imali client methenge ngale after ama bodyguard awazofuna imali utoxic nje izinto azenzayo but ukuthi ngoba abantu angeke baze bambone abamazi izinto azenzayo uhlezi ebullisha phila impilo yokubullisha yena fanele akubullisha fanele kugcine yena fanele kuzwakale yena njengamanje nje benza lento ayenzayo ushawa isikhathi siyasilamula imanagement yathi management unenkinga ke naye kulungile asikubhekeleni iflow uphumeke ku flow yakho umyeki
wathi uzophuma ngoJanuary 2026. Into emcikayo ke njengamanje ukuthi vele fanele isikhathi sambili ushayele u2026 inyanga eyodwa esele. Ingakho ke uzama ngayo yonke indlela uyangithreatenisha angitshela ukuthi ngizoyiboshela ngizoyichamela. Why you say ukuthi ungatshela umuntu ukuthi uzoyiboshela uzoyichamelelele? Ngamtshela ngeke ngize ngiyibhoshele mina mhlawumbe ujwayele ubabhoshisa mina ngeke ngibhoshise sisi. Ngeke nje mina uzungibhoshisa ngeke ngisatshisa wena. Mina umsebenzi kade ngawuqala ngaqala from ngi-agent from 2013 ngidayisa i-products angikaze ngisebenze mina umsebenzi ngidayisa i-products. Ikhampani efikayo ngiyangena kuyona ngijoyini wathi wakhuluma ku-social media wathi ngiyachatha angichathi mina ngikaze ngichatha nginomshini wokuskena nomshini wokudetoxa weyinyawo nelokhuzana nelento ngiyenza ne-massage therapy into engiyenzayo kodwa yena wathi mina ngiyachatha ku-social media. Ngathula futhi nalapho ngamshaya nge-strategy ngayo kwi-management ngafike ngayitshela lo sisiwenza nje kanje lo sisiwenza nje ingane zami yayithuka ibiza ngeimpungulu ukuthi ithatha ama-client akhe. How come ngathi sosebenza kanjani mangabe kunjeni? Yasi management no yasithatha futhi isinqumo kunencwadi esholo ukuthi cela mengabe ehluleka ukusebenzisana nami 12 akaphume aye kwenye floor noma bheka ukuthi ubhekaphi. Ngoba nami sengikhathele ukade ngicukuluza abantu ngiyathula khona ngithula khona kunje namhlanje uze wazongqopholota e-office iki into emdinile udinile ukuthi iclient ingene lathenga kuyena laphuma lathenga kumina laphinde latshela amanye lathi hayibo ziright izinto zangala njobe ethi mina ngilandela yena kwi-product yazi mina kuyangimangaza ngoba mina yena ngimbone manje mhlawumbe la egroupini epost ukuthi usejoinile ka-Sweetgard. Mina kade ngangena from 2013 usisi wami mina kaSweetgard wayidayisa evele ne-office la e-workshop waze wahamba usisi wami ayogana. Ubhuti lo kade ngenile lo simpanga uthi nokuthi uphume egcwele uplastic ukuthi eqhubeka ama-products kuyena ethenga inkunzi angazi nani nerabha abantwana. Wangena efutheleka lo bhuti lo wasenkandla kaZuma wangena efutheleka umuntu uthe efutheleke ethi nje ngithatha ama-client akhe mina ufuna ngitrende ufuna ukubona kahle ivideo ngizenzana ngiyibiza ngayo angikaze ngiyibize ngayo mina ngunombuso ungene epageni lami ungicheck ayikho nje into ebiza ngayo usisi wayijwayela yena ela kanti mina nginankinga naye mina ngishaya isipani sami mina ngenza umsebenzi wami mina yena ukuthi yena uwenze njani angihlakani naye mina futhi angithandi mina ukukhuluma nje namhlanje ngoba ngicike ukuthi ungivideorizile ungicikile unginyanyisile futhi lokho ngisazothatha ama-first step ayaphambili. Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga ukuthi ungene njengoba ungena ngevideo kadade uNombuso. The Nombuso lady is the lady was fighting with udade uZimdola usebenza okhosini. If you know Zimdola, there've been a problem there between the two ladies, okay? So badayisa ke bobabili endaweni eyodwa kuthiwa mawungena ke uqala ngeoffice lika Nombuso bese uya ke office lika Zimdola ozibiza ngomamkhulu. Siyambona kakhulu ka TikTok uadvertise ama products abadayisayo ugume nazo zonke ezinye izinto ukuthi siphile siqinene kusho ukuthi ke the products are similar mhlambe into ezifana nezikadadu Nombuso. So ke badayisa nje baduze kusho ukuthi ke manje umbango lana ukuthi amakhasimende uma bengene ka Nombuso noma bangene ka Zimdola kuthiwa kukhona ke abafika befuna umamkhulu, right? Ngoba ungumamkhulu ke uZimdola. So mabefika abafuna umamkhulu uthi uZimdola uNombuso uyabathatha abadayisele in other cases usuka dayisela abantu izinto ezirong futhi yena uZimdola angazidayisi. uNombuso athi antshontshe lawo makhasimende umesho la abantu bebesho ka comment section ukuthi icustomer iyatshontshwa na. You know utheke uZimdola utshontsha amakhasimende wakhe azibize ngomamkhulu. Shuthi umuntu engathi ngifuna ukuzothenga kaMamkhulu esevele efike kaNombuso uNombuso vele acting ngathi ngumamkhulu. I do not know, that's how I get the story. Ngoba uthi uZimdola wayizibiza ngomamkhulu uze wathi wayizibiza ngomamkhulu emobi kanje, okay? Abantu bamxeka ukuthi why uthi omunye umuntu mobi. So udade kodwa uzwakala ethi yena akazazibize ngomamkhulu yena nguNombuso. As you watch the video guys ngifake eqaleni udala futhi aqala ukudayisa ukhuluma ukuthi uZimdola umfice vele edayisa yena kudala ke edayisa. So manje angazi inkinga lapha ngicabanga ngama customer vele i-competition, you know. So ke ku wrong for me on my side. Ku wrong uma ngathi sidayisa mina nawe nginegama lami nawe negama lakho ukuthi makufika i-customer ifuna mina ikhulume lami igama ithi ifuna mina bese wena uyatshintsha uba yimi
ngoba ufuna ukuthi lo muntu athenge kuwe ebechazile ukuthi ufuna umamkhulu. You know what I mean? So umuntu umechazile ufuna ukuthenga kamamkhulu akavela akhululeke uDade Nombuso athi hayi umnyongo kamamkhulu nanku ukuze singaxabani. Makufika umuntu sihleli nje sobabili la, you know, no dad omunye nangeceleni kwami afike nje athi sabona Philile bengicela ukubuza ubani bani ngifuna ukuzothenga iproduct esokubani bani. Angingayithathi mina leyo customer avele ngithi nangu la ngena kulo mnyango. Ngicabanga ukuthi iyona into ebaxabanisayo. Kuthiwa ke ama customer afike efuna umamkhulu bese uNombuso uthatha ama customer kamamkhulu azenza umamkhulu ngoba phela kumele adayise, kumele athole leyo mali from that particular customer usezoyidayisela ke. Ibisithi mayisibuya icustomer inenkinga isizo complain ukuthi ithenge kamamkhulu kanti ayithenganga kamamkhulu ithenge kaNombuso. Nansi into ebanguza imntolo akasho ukuthi uNombuso akangadayisi, uthi udayisa ezumamkhulu ngoba usuke efuna labo bantu abafuna umamkhulu bathenge kuye ebese yabadayisela. Okay fine, mangabe into zingasahambanga kahle umuntu mase ebuya mhlawumbe uthenge wrong product or whatsoever, akasafuna uNombuso ukurefund ama customer. Amanye ama customer vela complain ngokuthi athenge iproduct ekuthile kamamkhulu ntontoni kanti bathenge kaNombuso ngoba uNombuso yena wafuna imali wabadayisela. Indlela engizwa ngakhona udaba. So ingakho uNombuso wenze le video emveni kokuthi balwe lapha sibona nje ngama video kuyaliwa lapha nguNombuso noZimdola ebaxabanele ukuthi usibiselana ngomamkhulu wena untshontshe ama customer wami in. Okay, sikhona ke thina nathi abantu ka comment section abantu bathi ayi kodwa ke customer ayintshontsho. Omnye nomunye nje ama customer athenga kuwe athenge kimi athenge kuwe, but ngiyalibona mina iphutha mina ngiyalibona. Umuntu mefike efuna uPhilile wena unguPeter akwazi nje ithi nangu uPhilile lapha. Ungabe manje sokuphilile ke wena ngoba ufuna lo muntu athenge ebese ethenga into ingayimsebenzele uma ese complain uzocomplain akaPhilile ngoba yena phela uthenge kaPhilile kanti akathenganga kaPhilile uthenge ku. Uyabona ukuthi ngibona ngathi yona inkinga le ukuthi uthi uzibiza ngomamkhulu ngoba mabefika bethe bafuna umamkhulu sebethenga kaNombuso ngoba uNombuso ufuna imali leyo. So the problem there is the competition, you guys. Mangibuka nje uzakala uNombuso kethi uzoyithathela ke further steps indaba yokuthi baye bamvideorize on that particular video. Uzimdolo wamthatha ivideo wamposta ke. Angazi ngiyompostile yini on TikTok nguye ngoba phela ngiyibukela phana ke epage la kaDade. So ngathi inzima indaba yabo guys, angazi izohamba kanjani. Ukhona umunye wakhumbuza uZimdola ngePoppy Act. Okay, is it Poppy or Poppy Act, something like that. So I do not know. Siba ngama customer lapha ayikwenye into bafethu. Kodwa uma ngabe uDade uNombuso nayo nokuthi awantshontshe ama customer afuna uZimdola. Ethi mase kumele aba refund mhlambe sebenenkinga nayo yonke into sokumele ba complain ngoZimdola kodwa bebethenge kuyi. Hayi lapho mina ngiyalibona iphutha guys. Ukuthi yebe icustomer ithenga la ithanda khona I agree. Mafuna ukuthenga kaZimdola ngizothenga kaZimdola kamamkhulu, right? Uma mfuna ukuthenga kaNombuso ngizothenga kaNombuso. Kodwa ngingafika ngithi ngifuna umamkhulu uNombuso angidayisele sengijika mina nje sengicomplaina ngithi ngithenge kamamkhulu ngibe ngithenge kulo mamkhulu okungayena bengimfuna. So kumele ngicomplaine manje ngixeka lo yamamkhulu engathenganga kuyi. Uyayibona inkinga. So hayi ngeke. Hayi izima ke yona bafethu kodwa ama customer wona asingabangi guys. Umuntu akathengela athanda khona. Umuntu mayengena kaNombuso akangena athenge, mengena kamamkhulu kuZimdola akangena umuntu athenge. Kodwa phela Nombuso nawe awuthi ukuthi umuntu mayefuna umamkhulu ube umamkhulu nawe. Vele umbona umnyaka kamamkhulu uthi hayi umamkhulu ulo. Okay, mina nguNombuso. Udayise kanjalo. Since ekugxeka phela ukuthi ngoba wena uthi ungumamkhulu. Asazi thina ngithi. Kusho yena umamkhulu uthi uzibisa ngomamkhulu mufuna labantu abathenge kuwe. And usubadayisele wrong. Uma sebe complaina kusho ukuthi ba complaina ngomamkhulu lawyer. Instead they bought from you. Now it becomes a problem. Ngeke niyeke ukulwa mangabe injalo. But at the end of the day, ungafuna ukuthenga kuNombuso uzothenga kuNombuso. Uyayibona into engisho. So inzima indaba yabo you guys. Hayi kuliwe nje lapha bengiwabuka ama video. Hayi angazi asethemba izoxazululeka ke. Hayi uvoloka comment section like, subscribe, share, sibonane ke side.